Ngoko gwatogeni kirinte tochie tucherutha ithatu Bita Maureen Kinyanto na Christine Wanjeru monaniretwo mathithio ni Purity Richard amona nteto ira nkureterete ni Mutotigi Daniel Sniper kubangirwa kunogo kwa tariki 8 mweri twitite. Cheke kuromba Gen Z gutigana na maandamano na kwa Rais Ruto kanya gutegera mateta jao. Clinical officers kurombwa guchokera ngugine kwambiriria Jumanne ya Ruto. Kuchanyo kiamenekia bas gweta na mbere kumatondea kia makumege mbeba igikete Mugambi Manyara. Kamiti ya kuthingatira kioto kia Sniper ni tumirite mibango ya kunogokia mutotigi Daniel Muthiani tariki 8 cia mweri twitite batongeretwe ni mukaririgite wakio Franklin Karute baugite ni betikaniritie na nja ya mutotigi kunogokia Sniper nyuma ya gwikirwa wirane ati kioto kiawe kigakinyanira. Sniper oragirwe Muthiene jo mwaka muthiru na igamba ria giku kiawe no ritite na mbere kotine. Muthuru Muriuki ne tutariria Muthia nandi meri na nyumene muri yo Daniel Muthiani ora ujikene ya Sniper tukethwa jukinogogwa uju nandi ni kuringana ikunike New Dawn baraba ugite muri twitite tariki 8 ido Sniper kethwa kinogokwa kuringana ora betikaniriti nya family kia magiga mero New Dawn na consultation na family ya Sniper members of the county assembly atongeretwe ni mheshimiwa host MCA Mure members ba bungera nene Professor Kindikura urungamerete Ministry Interior na ningi inya DCI's offices ile investigations nyume a lot of consultation to agwatanire ati tubwite kunokia Sniper na tontobo tuenda gutangaza ati mbario ya Sniper ikethera aramisi ya tariki 8 mweri jwa 8 next month na with the consultation na family ya Sniper na bobongwa barombere kwa arrive kiri tariki 8 mweri jwa 8 ria tukethwa tukiurukia our brother Sniper na mantune ya unande with the blessings of the family atongeria betu imbithirito empeikanya kakwithwa ndi chairperson wa kutongeria mibango ya mathiko ya Sniper and beginning from today weta mbere baugite thirikari ni bekirite wirane ati ona kinya Sniper no gugua mwanga kioto kya ikethwa gikionekana twetete kurukia Sniper twena assurance from the government ati justice ya Sniper kinyoke akwithwa nendilete justice will be served na kore antu bakuona yaka bebelete kiri that hook ya kwithwa ni ba participate kire kurita Sniper moyo turendo bera atiri it is not over until it is over. Itulegite kwata assurance na family ya assured by Professor Kindiki, the Minister of Interior, that the justice ika served kiri family ya Sniper nya alikia kurukua. At the same time pereze antubameru ati antubarea suspects bara batano bari bakinywa kotini na bayikwa ndene ibombere kurekerwa which is democracy. Constitution ni gwitekeria omuntu wonde kwe wa board kendomba gwithira agite taira nkuruki gikundi giki geta na mbere korotera ngavana Meru Mwangaza ni kumania ntumiriro iteterwa eweti na mbere ndene county ya Meru bakiwa ke report yewe etena uma turege kundi giki tukareta a clear analysis in the near future ya statement ria ritere kwa mugwanano number 1
manto jegie obichia control of budget issues iria raisete ke report ya 2023-2024 teuja ejanero jakari kiri expenditures. Number 2 ke manto jago tumira manual payroll area control of budget mwanka narua kumangava no tonyo bichini atwire kuraramika in each and every single report atembeche cha Mukenya ichikora in billions ni ontobwa manual payroll. Number 2 atwa area kwena kilomita nkoroki ya ngirinyiri thithitwe ni MTF mbori ya Meru taga wodire umete ombere kuthro MTF ni thithite nkoroki nya kilomita ijire mbecha cha MTF ciari 530 million na ingi ochianjira over 200 million, so in total ni around 730 million. Ukaga mbecha yu na kilomita zira gutwika icho chiathinya twasiumete ni ngiri 5 iko maanisha kilomita imwe ya tumaira 175,000 shillings, in which case still it would mean mbecha cia Mumeru ciatumira boboe ngabana erere antoba Meru pipe iri nenkandene ya Meru County chiomba ukaba distance 260 kilometers ewi nkorobi kuma Meru weta Nairobi 260 kilometers see all the pipes see that pipe 39,000 pieces pipe mwe ngiri 39 kwa award nibwite kwitha ina pipe akwe 900 award Mumeru chiorie ketha pipe chienu 900 ichiejire na budgetine kwa na 216 million shillings chiamboa os ndene ya Meru County ne atechi atumere 216 million na chienja kwa machine ya county na still gotea equipwa, which means gotea nyuwa roji na mwaka yuathirire ni ngavana kuka ina 6,000 workforce indiki 6,000 workforce au ga ina August Meru County na nachiji ngavana banu ije kwena August Meru County ni atoko nankanira mbeja chia itigugeba Meru ukainankanira kengusi workers na nuije no baije na nugire balio turende banu amenyera kwena August ndene Meru County ngavana takato ncha kwira ndio litengosti no tangase na uge ningana to turenda itemized budget na 2024-2025 ndenda kwira Mumeru wonthe kira tukwenda kuigwa ge sauti ya governor ikuga mbeca kuma million 45 to 50 million icho tweterete ki budget ya Meru bakigwa na ndau kinyite bakitha bakigwata mbaru mbewe mbithi kinyabo bachumiria kutha bakiuria biora mwanya mbegi utongire ndene county Meru na kinya county ne turenda kwira the governor who is the president of the county it is no longer business as usual. Gen Z eretetera every single one of us antobara turare mikwaria antobara turainyere tutra na voice. We have got redemption, we have got a voice through Gen Z. Therefore my voice is therein, voice ya mtongora wando tekomba kwaria ere therein. Therefore the fight was not a generational fight, the fight was for every one of us. Muthuri Muriuki, World TV, Mutiro Kangangi. Akuroba Njuri Ncheke ni barombete gikundi kia mbeo mbithi ni bo Gen Z kwa Rais Ruto kanya gukinyaniria mawira ni jarea ikire kiumia kithiru nyuma ya kuthikira mateta jao. Akuroba baba riuga gutina bata ya gwitithia na mbere maandamano ni untu rais tayari ni arikitie kubaigwa. Hamwe na bu ni babachokeretie nkatho ni untu bwa uchamba bwao bwa kwiritaniria kuonokia nthiguru ya Kenya. Batwe turia tongire bakanje Njuri Ncheke itucuthiritie nteto na tona antu betu bara kwithira bagitira thirikari nene ngoge ibambirite kwithira bakionerwa erekithire rinene naryo ritegerete kubuto ngui kwao eunio temere ko ndimongera ni nakuroba Njuri Ncheke bakere na ndikibanto ndene county Meru arabo gitebo tibakenu na nonga nteto chigachenchia. Maandamano isiwe ina target viongozi ambao wametauriwa kutoka Meru. Saa ile tunasikia maandamano inasema ni lazima rais yabute Kindiki kazi, abute Koome kazi na abute Mithika Linturi kazi. Tunaona kama Meru, jamii ya Meru tunaonewa. Tunaomba wananjesi hata na wao wakanyange buriki kidogo hapo. Kindiki ni mtoto ya Meru, Koome ni mtoto ya Meru na
Linturi ni mtoto ya Meru. Bakienderea akoro banjuri ibashokete baro mathuki mbithikana jenzi ethire kimwa Rais Ruto Kanya irekithania nteto nontocokera maandamano ne kaire. Hii ni makosa ya serikali yote, na kama kuna adhabu itapeanwa ipewe cabinet ministers wote na ipewe appointees wote, isiwe ni mtoto yetu ya Meru. Sisi tutasimama na Kindiki, tutasimama na Linturi, tutasimama na Koome. Na bakienderea kuthumbira biugo bio kathari ibogite mugongo jwa nthiguru ya Kenya gitumba kwithira ria kangwa mpwe jondu kimbethi kwenda na koiko batere kumwa Rais Ruto Kanya nontoronenie na weru rokubathikira. Naomba hivi president wetu na deputy wake, tunataka waongee na sauti moja, shughulikie maneno ya agency wakiwa pamoja, ndio nchi yetu iwe pamoja. Hatutaki kusikia rais anasema hivi, deputy wake naye anasema hivi. Tunataka wasome kitabu moja, peji moja. Na kinyethirwa maandamano jara riko bimbithatu muthingatanio ijo nekene jakiambire kugea mpio kithia kio kingi nakio bamwe banthuki mbithi naja mitandaone bariuga utikunogoka mwaka batigira Rais William Samoei Ruto akwebera gitene. Bau barari na biashara iu ciao cia kuthukia ngugira agency iratongerete na aretete nabo bebere maandamano bethiro bai kandu agency ite na mbere na agenda yao nontu bai banga ibo bai their mission na ibe na bageta na twabera atiri aciari bao na bajuju bao twabera otende guru ebua itina sheria tontu bau ibadingate mantu jonde badingate sheria. Nke reporter Ntoshero TV kumaja kingine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni atumite ntumwa kiri mubunge wa Mara kareke Mbiuki na bunge bangi ba kaunti ubara bonekere kuringa kura kukurukia rwaria rwa finance bill. Mwindu ariuga atongeria baba te antu babega ni untu ibetire mugaru na wendi bwa muringi kura kenda bakenia kiama arite kagita kandiunga gisigone kia Mara kiri uwezani bointo bia gitumi kiri mwiriga jwa igandegi. Athoni gia kunenkanira magema na itikiri mwiriga wa gandegi wa ndia mwembe gicigo mbunge kia Mara. Bunge Susan Ngugi Mwindu araithukira bunge Kareke Mbiuki na bunge bara bangi akibauragia gucoka maturani na kwira kari ikigitumi bagwatanire na muchwandora kari baregaga nontu bakubainyiria giuturo. Toruga muntu aya gukore abwere akiringa yes bwaringagira ki muntu andre kwa tathikagira mbosu wake tibio mbosu wakwa bwantomia ni rubo mbera ndathi mbero igikoro kwa mbuge mbio bukwera sobweka lina bando ye na manto maingi lakini bwambera ndathi mbuge no. Mwindu ariuga untu bobo butari buthu na ikyo gitumi we arugamire na antu ba Tharaka Nithi na nkinya Kenya bunge bara bangi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bagikunyanira Kenya. Na tuinde twi wa Kenya kwanza tu supporta William Samoei Ruto twatwike coalition yemwe gutie UDA na TSP twekemwe messenger thongera thimoni ndakira na cio njenzi no wetwa njenzi bwana yare gukundwa namba cietu cionthe wana baba teba njenzi no bakwandika message ndareka ciere munene uga vote yes ndareka ciere ono akwandikire uga vote no ukathiko urono karere karia nyongo na megwa mene wetira na njege nio eno inkomango yomete nga rona rwirwara ugathiko. Akiongera na meneretie bunge Mbiuki nontu bagwitigiria muchwando yuo na tiga Mbiuki nkinya bunge bara bangi ba kaunti ya Tharaka Nithi akiugaga mbeca cia CDF itwire kuongerwa kuma kamande na riritirio ria mbere nderwa ugerio tena konda uga ngongo ndio mbanto bauria gugire hata ndaumpewe maikie Speaker Mborio tiugerio ria gwirira mwirare mpa maiki anto begwe ndauga kare to bai ndauga I vote no. Muntu wenu aya bai wenu ara ko thomwa nara mara mtoka kera kauga atikwenda kinyama hiki
na barebe tarume ongiare haraka akeringi taro ngita kuami utimia ke yesi yo ke bio njara ke ukore ruga bio ko thira bukwaria no gwaya no rebeta njambia mtomurume uturume we yesi no kwenda kuga wathe kirora gutumire amwe na bo baugite ntugwenu Ngai yaombire kwithirwa agitethia bunge bonthe barabari mbunge ntugwenu araki athoni giki mwindu anenkanirite ige maria gukarirwa na antu igana amwe na itigana rimwe rimwe goyo abo yo gwetwa kuga riringa yesi no tunathiete kuongerwa mbiese CDF we ichi akera wagekana ehoro barathongo thara yura batie bau batikwenda kinya kwerewa baye batorera nkima atukeringa kura ndigo mtu akiuga speaker akisha tukakule ranch speaker akisha tukakule ranch kandere mbetere abago tukoigwa tomu au gotare speaker gotare majority rinda tike mani chungwa utawa kinyoro watweka wera wa mbere mawero twata kendo tweka utie mweshimwa twata baba baruta magoti ukagera kendo tweka utie ukarata mweshimwa ndakirete mubuto na brosi ndatogoterinda chirorire kagoro mboya na gataya burunjo kaune goti tuinde twaya guthinjire imurungura na imurungu atutumire sigino ya tegotie mtu kama teritorongi aki Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Clinical officers baria bethiritwe bari mugomone gwa nkurukia mieri 3 nandi ni boritwe gucokera ngugine kwambiriria Jumanne arujo bubone nyuma ya nkiama ya kubatetera ni okuko kurita mwerekera ajojo amwe nabo baria baritaga ngugikire sibitari iria nene buruke wango kia national ni boritwe bagacoka mwankande ya thirikari ikathiria mateta jamandagitari ba Nande arigitani ni bajokete mathaga jao ja uriti ngugi nyuma ya kujeka nthi gwa ntuku 99 bobone nyuma ya nkiama kiao gutumiria mugomo jo kuthira na bacoke gutungatira aje kwambiria Jumanne bo butumiritwe ni George Gibore uria niwe mwandiki munene wa kiama kia kuko. We began our strike on 1st of April after 7 days strike notice, which was issued on 25th of March. And we have been on strike until today. We're now today, by virtue of signing this return to work, we are officially declaring that our strike has come to an end and our members shall resume duty in their respective place of work starting today and not later than 24 hours from the date herein. Gavana Muthomi Njoki uria ni mukaririgite wa kamiti ya ugima kirikanju ya mangavana na ugite arigitani ne ariti ngugi bagitumi muno kiri masivitari. And allow me to appreciate the clinical officers are very critical medics in our facilities, because level 4 all the way down to level 2, those are basically run by clinical officers, despite the fact that we still have medical officers who are in charge. And therefore, you are a very critical part of our workforce when it comes to the issues of health. Akiongera ni betikanirite kirimendekithia jamwe. So this has come as an opportunity, and I want to say that if I look at the issues that are divided us, they were actually, there's a very thin line, because they are issues that we could agree upon. We may not be able to get to 100%, at least 99.9% agreement is good enough. On the issue that has been spoken by the chair, on the issue of the medical cover for staff, honestly, the Council of Governors has done very well, the 47 counties. Because after the 47, only 7 counties are in the process of ensuring that all the health workers are onboarded on some medical scheme that is actually allowable by law. Amwabo umukaririgite wa nkiama kiki arigitani Peterson Wachira na ugite bareba kurita ngugi kiri sibitari gwatiritwe ni thirikari nene batechoka ngugine. And for those of us, because I'm also an employee of the Ministry of Health, so I want to thank the Excellency Governors who are here with us, because we have really seen commitment from the Council of Governors.
But from the Ministry of Health and the people who should actually be showing leadership, we have seen lack of it, and we have not seen that commitment. So the strike continues on the side of the Ministry of Health, because there are issues that we have not been able to agree. We do not have a return to work agreement there. But for the Council of Governors, I think today is the last day of our strike. And I believe that we'll be able to cordially agree on all the issues. And I really hope that going forward, we'll be able to work together so that we do not have these kind of strikes. Thank you. Akirikiria Njuki norite antubete na mbere guciandikithia kiri mubango jwa SHA na atete mutaratara jugutumirwa kuongera ugoti. Currently, there is registration of all the Kenyans to be onboarded on SHA or move from NHIF to SHA. And currently, we have experienced a bit of resistance in a few places where our people out there think that the registration that is being done to onboard them is a form of taxing them. And I want to use this platform to ask our people out there to please enlist yourself with the new scheme of medical services, that is the social health insurance. Because the NHIF that you've been using is soon going to be a thing of the past. Thank you very much. Thank you. Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita agati kuraja na nteto nkuruki. Urina kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel irena ginto kionde kire mubundi wakwa ko batara mwako nejo turine into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya mithemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier light, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha mithemba yonde na bionde wendairwa na magurija kunganira mukojo waku riungira ndwangicie to Nairobi Tasia Stage, Gate B, Feather, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinyabarabara ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata manto nkurukiri turingire thimu kurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi na gore Meru turingire kurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwaranira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. No kubatara bikibiki irina inya na magurija kunganira mubukojo waku kinda gutonkwe nteto. Kambuni yetu itukwende buthemba juu mwero jo bikibiki ya Captain, rangi intune na ya blue, amwena bikibiki muthemba jo Tiger bikibiki iji, idhondeki na utaalamu boke wango keiguru, burene amwena tairi inene.
Jakabu Botengani itukwende kinyespe ya mwanya cha bikibiki muthemba jo Captain na Tiger gutigera bikibiki yaku itigukwa njirene. Kugemia nteto wagura bikibiki yaku kambuni-ini yetu ukamukira logbook yaku o au kenda ukinya barabara umbukite ugakurukirwo ni kanya gaka gakwigwatira bikibiki njorua. Turiungire na Arua obisine yetu ya Meru rutere rwa Kamawe Building akwena musikiti jwa Meru. Namba yetu ya thimu ni 0799279966 kana 0704750068. Nkuruki turi na obisi muchine munene jo Nairobi, Kahawa Wendani na Kenyatta unine ya Maua nugwati ugeni. It's not just a match. It's the crescendo of a season-long symphony. We're now approaching the final. Critical moments. Go for one final time inside the final. The FA Cup final. European Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So Ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Ngechokera na nteto nkurukia kia mabamba skuma Egembe South ni bachumirite kumeneria mwandiki munene kia mene kiwaja Meru niwe Alaji Mwendia nyuma yawe kuoneka kuregana na muchemanio jureju etani ni Mugambi Manyara barugwa mawatho ja kiama ni jabati kwewa giteo na Alaji atena itomi bya kung'ana kuria memba batigeteke Imanyara. Dennis Mugendi katumenyithie nkuruki tujuju twakunandi itubwirite gutigira siasa nuntu ugo nokurire arwaji wina ndaka wina ari wina tujuju oibona ndi antu baragwirite gutigira siasa ndio gutege goro ndironire kinya utikuigwa Anthony ukinduma kamemene ukagwa woni ntiye sheria wikirite gakobia gakwa karanda kugurire kuma Singapore kakobia karia ugwe ndakugurire gakobia na no kutura gwikira miaka 3 ithiri no kurekirite utuku ukinduma ndona uwe nwagite heshima kinya kidogo Mugambi Manyara gutethetie muno indakuririre tumarando twaku twinge muno tungi urari natu tungi turakusumbura ringi ndakwitherwa mami na areme avocado ni ugweti stress ule meto kinyi kuma na ngari eku ipaki ara maigene ndakuthithiria ndagwikira maguta na no kunduma imigwi ya migambo ire mwandiki munene wa kiama kia DP Takio Mbas Nthigurune Mugambi Manyara aikitie mwandiki munene wa kiama kindene ya kaunti ya Rwaji Mwendia bone nyume ya Rwaji kumusikura nyombene ya nteto hati uragira unite wakiri iwakiri ule kuona andikirite kireito baruga amwa 48 hours alisaini kiamene aipatirinda
na resign tibara Mugambi Manyara. Mugambi akauga arwaji makuku na mbu yake asiambaga uti watho kinya aije na enda nagerio nene asikie musemanino jwa kiama jura jwirigiritwe one ndume. Wote utithomete kinya constitution embassy ure kuga. Indira ugire article 7 sub article 1 sub article 4. Iriuga National Delegates Convention, Special National Delegates Convention. Etagwa ne Secretary General Kiama ambete ku receive request from members para babude etagwa attend in writing. Unimpandikiri kidhomba baro ingano Kenya yonze. Members bakiuraia niki embassy egweta gutangasa nirathuranire na obici Nairobi no ground yegitatia yathurana. Members bauga ibaije ithurano bia kiama biambairia grassroots bititie guru. Bauga batona ithurano bitangasi grassroots, batona bitangasi at county level, kinya batona ni bitangasi at national level, lakini bakuona officials ba mbasi ba national batangasi ibathuri. Ina bathuriri kiama giki kia members na members baba ibathurire delegates na delegate baba ibobetene Special National Delegates Convention beja kundiscuss anto baba bejite kuga ibadhuranire na bateja ground na ntuku warwaje ngako invite no kare mako witatia wija ntuku weje kena ntuku wewu ukararania na delegate ba tona kethira ugakinya kinya kilomita igana akuyara bali ntuku wewu ukora buru no chamba bungi wonana nyaka memene ntuku wewe bonanie uyo bonania delegate bali imigambo igwati mbaru ni bamweba akiamantere ni yisia igembe. Bas power. Aloaji? No. Aloaji? No. Aloaji? No. Imanyara? Yes. Into yake tuthuriti kabisa ni muntu witu Aloaji Mwendi Euro. Ukira akambiria kwaria mario imwe haroganti ndene TV. Akimenera cia mwandiki wetu munene ndene Kenya. Ura wisekene ya Mugambi Manyara. SNG Mbas Party. Na kiama kia Mbas ni kiama kia Meru bonthe. Na Aloaji Mwendi ni mukuru nya okurakura. Tutekomenya nyina kuumania na mantu ya kiama. Nontu Aloaji Mwendi mwanka thaia na miaka 72. Na nya our president William Ruto na raure akuru baba kinya miaka 60 iba uroke bae vijana ngwe. So itokwira bwana Aloaji Mwendi na iwate ya muriyo tetuweka na kinya na athurero ke kiama gete tuomba kumenya na athurero nontu bombere ithurano bira biare na Nairobi te akiama bambasi bathurana kithurano bakawikyo beterete na barira arwaji na uruke tonto mukuru agakura no kagoti na muringiti na ikie tomi batu twe akiama bambasi turetera tuona mwandiki munene okiama kia mbasi twamura ombe kwandikira delegate bonde bakia delegate bonde bakiama kia mbasi bombe ni okinya kenda tomba kubwithio uchaguzi bonge upia nonto tukuona muntu wetu Aloaji Mwendi na kwenda kuthukia kiama kia Meru mbere araji nyagendete kia samani ondri bwate ona na ukura mukuru ukura miaka mingi muno na tabatu kwethia gwekana kuthangalana kiama kwethira wako akora mungu na ane. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. MCA we Goji West Mutembe Mbioki nekirite ratirine uriti Ngugi Bwanga bana Kawira Mwangaza wodine awe kumania na budget ya 2023-2024 irereketie kuhingwa. Mbioki ariuga mbecha ira chatengi wodine awe kuthirikiria irasi bia ECD wa kibwa thoko ya Kinoro wejani bwa mathaga jamithetho kirimbe umbithi na manto jange kathumba jatumbite gukinyanira ni akuromba Kawira gwichunka wewe ngwa na gutigira weti na mbere kirimukari wa Miru. MCA we Goji West Mbioki na tariritie moya mirandire tukinyanirite kiriwandi yawe kiri mwaka jwa thirikari jwa ngiri jiri 23 gwita mwaka jwa ngiri jiri 24 mbere akiuga ari gutengerera cibia ECD kigina kya kubithirikiria Mbioki ariugira cibio bitakwa monkira na rwaije kwina cukuru itagwa Mukucione indekirite mbeca cia class indekirite mbeca cia kirasi kia Mugai Primary School indekirite mbeca cia completion ya Giaturuba Primary Kaura Primary kia Ndungu na MCK Nkonjomo irasi biatigi kagita ka munya na nturangi kagira mbeca
for completion up to date. Wananchi no beterete ngogire Ruto. Murandi jongine joambe umbide jwegira tubya meshedo na mebira byokyali ugade kona kagita kagwita mono nethira kebithingatia indi akiugade koria gitumi bita kinya wandine arugerwe bieteringa bana wa Meru kawira mwangaza bireta wengwa Koguo na baba batikunengero into bio kagita kale bakero iba gutumira thaiji te mwaka jwa ingwa ati no ntote onete kanya mwanka rero kana kanya kendo weto ukini dianto no nino babati gwikirua we are past that no turenda kwebera siasa ela buru siasa sarakasi turenda siasa kana maendeleo jara tangible jagutethia mwana wa Meru bunge mbioki na ugite kamitire agaga kigina kia mbasare munkira naro abate amukirite kigina kiao kia rawansi na mwaka jwa thirikari ni jura ingirwe ngaba na ndienda umira in public tutuike honesty kire antu betu antu hoiberwe irembete chio bakarewa kana baterewa patia kuringagira MCS vimo kire murandi jwa industrial park jwa jokuthithe kantere charo irwa rera mbio kya kiugane jwa rungamire akiuga murandi jwa tangi kenda jo kambe wembethe twanya twanguge beterete nginya wera no mwananchi wa Meru the industrial park itwekirete mbeje yu ikinyete ko utagweta bo na reliable sources amton narua nginya na watchman in that site kutuoreo na kiri thoko ya Kinoro mbio kya kiuga yatengeri kigina kya milioni 3.4 indi akiuga ngugire athithekere itego kinya kigina kiu na kinya kiuga njera ya muchogomo kari eteringithitwe na ni atengeri kigina na mbeca ile ciatengi it was 3.4 million kira gya kithoko nerea no shendie bikibiki Bokoye ni kwambe buru the roofing is so down kukaroba muntu atyomba ukarande hare jiari ga kwa sendi jere no it was 3.4 million sendi ere akiro nemwe avere tain one mokaruye go West na kwendere shwa mbeche chia barabara ya musogomo karia sia the other financial year ile chia barabara ere ari kenjwa ni MTF na tuwe kaunti tuwekirite 90 million across the ones jirere tenjo mwanka narua na mbere to na inchi nginya beberie into njirene promise to barabara kenjwa diene ogambi bombioki totomba kukwatanira na ogwe uninkera gwe ni mwana inchi ntetoro ngitwe maendeleo norende maendeleo jare oni mbecha ndekire ke budget no ntongigia kwa igwekira mbecha ke mirandi ira twetikaniritie na mwana inchi na ogwe as the governor kana the executive ngogia kune go implement riu oni nkiora kwa endio kauga to kugwatanira kia mbere tutigwatanira na ngwataniro yetu ibati kweba ngogira to kurutira mwana inchi temanto makwaria orongo ma TV ne ke reportrate to shawero ria kwari eto ni motuge kare Mubunge wa Igembe North Julius Taitumu noritie thirikari kwethirwa ikithithia untu bwa mpwi nikenda kwethirwa ikithiria thina cia maitha iria cionekete kwethirwa chigita na mbere guntu mwanya mwanya nteriji cha Igembe arakinya ethiritwe akiboreria nja iria chithiritwe chikiringika kumania na mpithukiro ya ntuku ya Jumamosi. Unge mwandiki munene kiamene kia Jubilee niwe Jeremia Kioni augite kinya kethira Rais Ruto nethiritwe akithikira mateta za Gen Z jakate kumenya bura bungwa bakwenda. Kioni aruga mbeu mbithi kire bakwenda ni Rais Ruto kumagaruka agitine nikenda gukinyithia muthia utongeria buthu kuwa ugite rais atina mainya za gutezaniria kambuni cha thirikari nicho parastatals uria augire kiumia kithiru. Kioni agitariria ngugi une ya mbunge nene Anthony Kathenya ari na rugono runkuruki. That constitutional responsibility
Akialialia obisini jake ya Jubilee amuja Nairobi, mwandiki munene kya maiki Jeremiah Kioni leo niamenilitira Rais William Ruto na kugati kwelo kila imona bia jenzibi kwenda. Kioni haluga Rais William Ruto abatele kwelo imona bibi bila yenda ebo obisini na konenkaniro obisini okiri mtuonge ula kaomba wetide na ambero tongolia bwandeno. Mimi naona kabisa Ruto amesikia vile vijenzi wanasema lakini hajaelewa. Amesikia lakini hajaelewa. Anaona wakipiga kelele, kwa hivyo yeye anasikia kelele, hajaelewa wanasema nini. Na ndio alikuwa nafikiri kwamba akiondoa finance bill amemaliza maneno yao. Jensi na Kenya mzima wamechoka na uongozi mbaya wa regime ya Ruto. Na wanaposema Ruto must go, hawasemi Ruto must change, must adjust, must do things different. Hayo yote wamemaliza, is Ruto must go. Na wanaposema Ruto must go, si aende Nakuru State House, ni kuondoka kabisa aende Sugoi. Aidha Senator wa Busia Okiya Omtata aluga Rais William Ruto ni akwelo kila imona bikwenda inda tekwenda kuingia Mount Maleba kwenda tagotejanelia kanjo ya mawaziri. Okiya Omtata kiuga kila Rais William Ruto abatele kudhidhia ni kwebo bisini. I think he understands what the Gen Z want, but he's not ready to do what they want. These are two different things. To understand what people want and to do what they want, he's not ready. He's not ready to do what they want. That's why he's tinkering around, trying to play with the edges. But the Gen Z are saying, your administration has failed. Create room for an administration that can govern this country to take over and to govern better than you can govern. They don't understand them. And that's why some of us are saying the noble thing to do is to vacate office with this administration, the cabinet, and the vice president. The entire executive should go and then create room for us to have an election where a new executive can be appointed. All that William should be doing with his entire team is to plan on how to transfer power to another regime peacefully, so that he is able to hand over this country to another person the same way Uhuru handed the country to him. Mwandikiju munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni aidha inarutira Rais William Ruto kuingia wirane bwawikira saini muswada kuthondekwa kwa ABC kendo twika watho mbere ya ntuku 10 ili anenkanirite kwithirwa ikithira. Kioni akithijaga na mbere na kumeneria Rais William Ruto ni kuga gatenyenite ng'onkura bia thirikari na kuga bunge ni na mainya mama migambo eno kigwata kwa mbaru ni Senator wa Busia na muteteri wa kia mwingi Okiya Omtata. Pia William Ruto aliagiza ama alisema ya kwamba ataondoa parastatals 47 ama afutilie bali, na ni vizuri pia aongee ukweli. Hana uwezo wa kufutilia parastatal yoyote kwa sababu kila parastatal imewekwa pale kupitia sheria ambayo ilipitishwa na bunge. This constitution limits his powers. The people are sovereign, and he needs to take his time to understand the law. He cannot dissolve parastatals that have got acts of parliament. He cannot just do that by executive fiat. That cannot work. Na ndio tunaungana na wanajenzi wakisema ya kwamba Ruto must go. It is not just the finance bill. Sio tu finance bill, lakini ni ujumla wa haya mambo yote mpaka watu wamefika mahali wameona hamuna hope hata kidogo. Kuma muji muneno Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kathenya. Nkoroki ya chukuru 29 ni chindete kirimorita jagitumi jegie kugimukia kana kinya gutethereria muntu ndire akwagia mutino kana untu bugwitia otungata bwa mpwe na chomba first aid jonjoka uria ugutongerete kiuthurano giki kiria gikurungamiri ni Red Cross augite kuri na bata yaritwa kinya nkoroki guciandikithia kenda kwamukira moritani jaja. Samogaishima ni agutumenyithia.
Indeni ya University ya Chuka arachukuru 29 cha primary, secondary, university na college irachigagwire na aritwa bakiama kia mutharaba mutune chitheranite guchindana kiriweja nibo utungatarira muntu awatwa ingurario. Jonjoka nwe akure mugeni wa gitejo bantoni amukarigite wa kiama ikwi chigo gya gatigati. Hii mashindano ya leo tulikuwa tunaangalia first aid in sports. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa theme yetu, and tulikuwa na timu 29 zile zilikuwa zina participate. Hii mashindano ni ya kufanya tuamishishe watu mambo ya first aid, wajue umuhimu wa first aid na wajue vile wanaweza kuwa nasaidia huko mashinani, nyumbani ama shule. Chukuru ya Ndaka ya secondary ya Eko ni imwe ya chukuru iriru thitebwega machindano ni mamuku makaunti ya Tharaka Nithi. Kuringana na mwarimu wa kiama ekunde ni ya chukuru inu Philip Muchangi Mumbere kuri na obatubwa aritoko wata urutani bwa kumenyera anto barabara na ngurario utungata brabo igitwa brabo gitumi kagita kama kondori ya mambura nkuruku na kinyaka gitaga kakuigitwa kuri na maandamano. Nikiwa patron wa Msalaba Mwekundu pale shule ya upili ya Eko, ningewaomba wanafunzi wengi kujiunga katika shirika hili kwa sababu ni shirika ambalo linashughulika kwa mambo mengi sana. Kama wakati kulikuwa na mafuriko, tumewaona katika nyakati za kusaidia wale ambao walinusurika na wale walikuwa wameathiriwa sana na hiyo maneno. Wale wana shida hapa wanaenda nationals uko Nairobi. Abaingi bakiama baikundi eke iba kwirutaniria bobongwa kana kimbia utetheria ntere mwanya mwanya cia nthiguru iriri na mpanga cia mithemba mwanya mwanya. Huwa tuna register membership kutoka wale wadogo, wale wako primary, wale wako secondary, wale wako colleges na wale wako out of school, na pia kuna wale tunaita life membership. Umuhimu wa kuwa member ni wakati umejiunga na kikundi cha Msalaba Mwekundu, unakuwa mtu wa kujitolea ili uweze kusaidia watu wale wengine wako na shida kidogo kidogo ama wameremwa katika community yetu. Wale wengine hawajatrainiwa mambo ya first aid, waende katika county branches juu ziko kila county, mtu aregister na akuwe trained. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishma. Uthuraniri bwa machindano ja rugby ni bwitite na mbere kaunti ya Embu. Machindano jaja kambiriria kuma tariki 12 mwanka tariki 14 mweri jojo kuringana na bangania ba machindano jaja baria ni Embu Rugby Club timu 16 ni banganite gwikinya matindene jau. Nafurahi sana kuwakaribisha nyote tarehe 12, 13 na 14 pale hapa Moi Stadium Embu, ambayo siku ya Ijumaa, that is on Friday, tarehe 12 tutakuwa na kitengo cha watoto ama vijana, that is kwa kini tunaita age grade group ama development group, which inaanza kutoka watoto wa miaka 5 kwenda mbele hadi 18. Tutakuwa na team aina mbalimbali mingi kubwa kutoka within Kenya. Zinginezo ni kama Nakuru RFC, kuna Impala wanakuja, kuna Strathmore Leos, Zetech na nyingi na zingine za huku nyumbani pia ziko. Kama Embu RFC itakuwa, Meru RFC, kuna Chuka RFC, Mwea Stallions, Kirinyaga Stallions pia, Kirinyaga Jackals, Kirinyaga pia watakuwa. We have prizes to be won. We have awards that will be given. We have category ya watoto which will be also be awarded on Friday, and then on Saturday and Sunday. And team yetu ya Embu Rugby pia tumeweza kujikimu kabisa. Kama sasa last weekend tulikuwa pale, last week but one tulikuwa na Meru Sevens, ambapo tuliponea kidogo tungechukua number 1. Sasa tulitoka namba ya pili, that is we came the second number 2. So tukiangalia vizuri mwaka hapa Embu Sevens, tumesema lazima hapa nyumbani hiyo award ama prize yote itabaki hapa.
nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwe kirinteto chetu cheru thaitha tunga kuenderera utuku bubwega mbeta Maureen Kinyanto ni ya Christine Wanjeru monanirio to mathithio Purity Richard. Good night.